Ya ezinye izinto empilweni abadala bayazenza bengakwazi. Yabo. Ezinye izinto empilweni ziyenzakala ngoba mina sengikubonile. Ekhaya laphana sikhulile, umama wasizala saba ngabafana, saba lo dadewethu oyedwa. Udadewethu ke ngebhadi wasedlula emhlabeni, wasishiyela umtshana. Umtshana udadewethu la wayemtholile ngezinye indlela uyise kaMasi. Samkhulisa ekhaya. Sakhula ke thina lathi sazisebenzela lapho esisebenza khona, sahlala ngokuhlala. Umfana kwasesala endlini kaMama, ehlala lo mama, umama wagula. uNkulunkulu wasemkhumbula. Angikwazi ukuthi ngithi umama nje umfana wayesehlale la kumbe wayesemenzi last born yena umtshana. Wasembhalisa ke emaphepheni endlu yonke indawo kumbe kwenzakalani konke amawili sebiza umzukulu. Khathi esesibuyile njengefamily sithi sihlalise phansi umzukulu sikhulume la ukuthi hayi mfana wena kahle kahle ungumzukulu ayisuwala pheka. Umfana phela wachiwa ngusise emncane kakhulu vele wakhule sithi mama thina besithi wobhuti. Umama wahle wayale saphila wathi hayi lingamtshela umtshana ukuthi lingomalume kuzamhlukumeza umncane. Sakhula lathi sithi hayi mfana nami mna wami. Wasethathiswa lencwadi futhi vele anda ibizo lika mama. Khathi esefakwe ngapelifeni umfana kasasifune ekhaya. Sesizama ukuthi simchazele manje kade simna nhle ngatshela abafowethu ukuthi umfana somele siyemtshela iqiniso ukuthi hayi mfana asikwazi ukuthi ungwangaphi. Lesibongo leso sakuboleka, isibongo sakithi lesi sakuboleka mfana ngcono uchaye phansi. Kafuni umuntu endlini, indlu singeyakhe. Ende yahle yabhaliswa ngumama kuye njenge last born wathi wabhalisa ibizo lakhe. Ukuthi simtshela umfana indlu ngeka mama, ukubhaliswa le kwakuyifavor, ayithengisa indlu sisheyane. Umfana kasabambeki. Kasabambeki umfana asabambeki umfana sesimangalela thiwa simlisa ilifa thina yiyo kwasishiya kusayene umuntu osehambile akutshintshwa. Kodwa sikwazi iqiniso ukuthi umfana asomna wethu umfana umzukulu. Umntakasisi umfana lo. But nxa sesikukhuluma thina so sebengakuthatha abanye abantu khona apha ku social media bakuthathe ngenye indlela. But iqiniso lona leli ukuthi umfana somela ukuthi abangibo nxa kuhlula umfana efuna ukudlila ifa labanye abantu umfana kabuyele kibo. Ende kiba sikwathi nasebe siyabhalela ukuze ukukhumbula ekhaya sibhalele endaweni ezishiyene ukuthi abathathe iproblem yabo abanikazi kuphela into esengizama.